бинандаи азиз салом. Инак мо ҳастему як фазои пур аз хурсандӣ, пур аз шодӣ, пур аз муваффақияту хушбахтӣ. Ва дар ҷодаҳои як соле ки инак сипарӣ мешавад, мо чӣ рӯзҳое аз сар гузаронидем, воқеаҳо рӯбарӯ шудем ва чӣ ҳисси баланде доштем ки тавонист рӯзгори моро гарм кард. саволҳое ҳастанд хеле зиёд ки ҳар як мехоҳад ба ин саволҳо ҷавоб бигӯяд. вале имрӯз мо дар ҳузури аҳли ҳунар, дар ҳузури ҳунармандони бисёр ҳам маъруф, аҳли сухан қарор дорем ки гумон мекунам як суҳбати ҳам пур аз шодӣ, пур аз фараҳ, пур аз накҳат хоҳад буд. ва ман меҳмононро ба барнома хайрамақдам мегӯям ва умед мекунам ки рӯзгоре ки пур аз файзу пур аз эҳсон дар 365 рӯзи таърихӣ насиби мо шуд, як саҳифаи зебое дар зиндагии ҳар яки мо дошта бошад. хуб, муаллима Шаҳрияр, биёед суҳбатро аз шумо сар бикунем, зеро шеър яке аз зебогиҳое ҳаст ки зиндагӣ ҳар гунае набошад ва як накҳат мебахшад. яъне дар ин як соле ки ин рӯзгоҳҳо ба поён мерасад, чӣ рӯзгоре доштед, чӣ илҳоме доштед ва бо чӣ дарду ғаму шодиҳое ки илҳом меофариданд рӯбарӯ будед? аслан зиндагӣ ва инсон марбут ба табиат аст. чун табиат 4 фасл дорад. як барф дорад, борон дорад, хуршед дорад, гул дорад ва инсон ҳам ҳамин тур аст. 365 рӯз ё 66 рӯз буд, воқеан барои зистан хеле кам аст. барои будан хеле, ман ҳамеша эҳсос мекунам ки ҳар соати ман, ҳар лаҳзаи ман, чун инсон солортар мешавад, эҳсосе мекунад ки як чизеро ба анҷом расонад, як чизеро ба сомон расонад. ва имсол воқеан барои ман соли хуб буд. аз он ки агар аз лиҳози сухан, аз лиҳози шеър як китобчае ба дасти хонанда додам ки хуб, чун мо дар истгоҳи як соле қарор дорем, мехоҳам ки шеъре хонед ки тасаллои дили шумо аз ҳамин як соли зиндагии худ бошад. ман агар гуфти ҳамун шоираҳои худамон ки раҳ ба раҳ меву шаб навистам, шеъри ошиқона аст. бошад, шеъри ошиқона. мо бояд ҳама ошиқ бошем, а? давлатҷон, хулос ҳар дақиқа, ҳар лаҳза. خواستم مردی سخن باشی نشد. توتیا بر چشم من باشی نشد. با دلی بشکسته بودم انتظار، مومیا بر جان و تن باشی نشد. حفظ کردم پاکی عشق تو را، پاک اندر عشق من باشی نشد. حرفهایت را نمیفهمم چرا، مست از جام سخن باشی نشد. با منت در این زمانی های و هوی، جان به جان و تن به تن باشی نشد. قبله و محراب دل دانستمت، خواستم تنها ز من باشی نشد. آنقدر شیرین ادایی کردمت، عاشقم چون کوهکن باشی نشد. هر شبه گفتم فراموشت کنم، آفتابی شب شکن باشی نشد. شعر گفتم در میان محفلی، در شماری انجمن باشی نشد. ناز تو همواره می برداشتم، ناز برداری چو من باشی نشد. در واقع نشدن هم خیلی زیباست. بسیار سختگیر بودید. اینقدر یک образ ایدئال نه ساختن برای خودشون که بله برای وای خیلی آدم یافتن خیلی مشکل است. ҳамаи бори зиндагият гуноҳи ҳавай кардан буд. بله همشان نشد. من معقول شد. منم دیگر میتوانم دیگر در زندگی هم خیلی کنم. نشد. دولت جان نشد. در همین سال همین از لحاظ مثلا محبت هیچ همین نشد. همین سال در نقشه بودو، در نقشه بود. در نقشه بود نشد. مثل که ما نقش بازی میکنیم، ولی با ما زنگ میزنن میگن فلان رو شما ثبت دارید،
фалон зана бозӣ мекунед. Агар бо матни уна роӣ кунанд, як бибинед, барои чӣ ман нағз намебинам, масалан, маълума ҷон мебахшед. Вақте ки пешакӣ ҳама чиз пеш тиян хуб аст барои тамрин кардану зиёд кардан ки дар сари саҳна дака нахӯриву зебо шавад, вале ту дигар 2-3 рӯз коргардонӣ ё як ҳафта фантазия мекунӣ, бояд ин хел бошад, бояд ин хел бошад, ин хел бошад. вақте нашуд бад мешавад, мебинӣ коргардон мегӯяд хонум Зульфия матна зиёд кардед, акун ҳамаша фаромӯш кард, ман дигар чиза мехоҳам. Баъд меги нашуд. хуб, боре шумо ҳамчун ҳунарманд барои шеър гуфтан талош кардед? ман дар ҷавониҳом давраи донишҷӯ будам, вақте ки дар донишкадаи Москва мехондем, буд ҳамихел як дарсҳо ё хоҳишҳои устодон ки мегуфтанд ки ҳар рӯза як ҳодисае ки мебинед нависед. Як қиссаи як зану, масалан як мард ё як ҳайвон ё намедонам як чӣ қиссае мешавад, хоҳед шеър нависед, хоҳед як қиссаи кӯтоҳ нависед ва кӯшиш кунед ки ҳамонро ба тариқи этюд бо як нафаре бозӣ карда назди мо нишон диҳед. Мо мебинем ҳар рӯза як чӣ нависед. Талошҳо доштам, вале ба забони русӣ менавиштам. баъд нашуд, намешавад, намекунанд. хеле гап бояд дар эҷодиёт набошад. ҳар нақше ки медиҳанд, ҳар коре ки медиҳанд, аввал бояд ӯро бисанҷӣ. вақте ки санҷидиву намедонам як чизи сину солӣ метавонад биштар натавонӣ кардан, вале ҳамеша ман фикр мекунам мо ҳунармандон бисёр фантазиямон зур кор мекунад. Агар ин роҳаша натонем, ба коргардон роҳи дигараша пешниҳод мекунем, мегим мо ин хел намерем, мо камакак дуртар не ки ба ҳамин мақсад мерасем. барои ҳавай агар ки мо як мақсад дар назди худ гузорем ва агар бисёр ҳамина хоҳем кардан, ҳатман ҷомаи амал мекушад. хуб муаллима, имсол барои шумо гумон мекунам соли бисёр фаромӯшношуданӣ аст, чунки шумо соҳиби ҷоизаи давлатӣ ба номи рӯдакӣ шудед. вале хеле хурсанд шудам. хурсанд шудам на танҳо барои худам, барои гурӯҳи корие ки дар ин филм кор кардам, дар филми Носир Саидов, муаллифаш Сафар Ағдод бо номи Роҳ. ман барои тамоми гурӯҳ бисёр шод шудам ки баробари ман, масалан партнёрои ман Нисо Муҳаммадҷонова, Мавлон Биби Наҷмиддинова ва Абдукарим Машрабов, Далер Назаров, Георгий Залаев, Сафар Ағдодов ва худи Носир Саидов. Гем ин ҷоизаро мо ба даст овардем. Ин як кори дастаҷамона буд. Як худи ман ягон кор карда наметавонистам. Мо бо ҳам будем, мо якҷоя будем, мо меҳнат кардем ва ин бигем меҳнати мо мисол як самарае дод ва ин бигем як мукофоте буд, шояд як ҷамбасти як корҳое буд ки ман кардам ва он бигем ҳамкасбҳои ман кардан ки ура бигем ки як ҷамбаст карданду ӯ мукофота ӯ ҷоизаро ба мо доданд. шояд ки дар оянда мо бояд бо чӣ қадар корҳои дигар кунем ки ва мукофотҳои дигар бигирем. аз ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Давлат Наздӣ хоҳиш мекунем то як навозиш хеле зебо дошта бошанд. шокунед.
هم سینمایی بله. معلم شعرشون علاقه دیده ما صحنه بازی کردیم از این طرف دریا دولت شتگی در دروازه ایو پرامش شدن اگر خوشبختانه انتخاب سرود و ترانه های وطنی بود یک پارچه یک دو پارچه انا قلم اپای شهریه که همونجا در باب وطن دوستی و وطن پروری است وطن وسیع رو همواره خواهم همواره خواهم بعد با دو موسیقی دیگر بود من خوب واقعا میگفتم که اپا ما بینم یک بار نصیحت پرسم که همین مصرع رو میتوان عوض کردن عوض نمودن اما من جرئت نمیکردم برای چی البته او افادهگری همون معنی بود افادهگری همون محوری همون سخن بود و تنداری شبه پیری توسی برای تاجیکان همواره خواهم بهترین چقدر معنی بلند ببینید آخر همین من فکر میکنم من شاگردام هم میگم که شما تا شاهنامه نخونید وطن رو دوست داشته نمیتوانید همین شاهنامه اصلا یک اثری از وطنداری از وطن دوستی و شاهنامه که نخواند کودک اون هیچ وقت وطنش دوست نمیدارد همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن که کشور به دشمن دهیم این همین چیزهایی هست که مثلا تاجیک برای چی وطنش بسیارتر دوست می‌دارد از دیگر ملت میدونید من پرحرفی نشود وقتی که در یک توی دعوتی بودم خیلی شده بر در چلیابینسک و زنگ زدن که بیا گفتم که چیز هوا بیارم عادتا پیشتر ما مسکو لیمون میبردیم یکون میوه میبردیم گفت که نه اپا جان هیچی نبیارید 10 تا پرچمچه بیارید من حیران شدم نمیدونم برای چی من 10 تا 20 تا گرفتم و وقتی که عروس و داماد به خانه عقد نکاح بردیم همون در همون جیب زدیم و همه نگاه میکنن این بیرق کی باشد من گفتم که این مردم وطن یاد کردن این مردمی که 30 سال اونجا هستن وطن یاد کردن و بازگشتیم زنهای بسیار بانوان تاجیک اونجا مثلا همه بانوان یک بانو هستن یعنی که یگان جایی نیستن همشون تاجیک هستن و همه دوید کوشش میکرد که یک پرچم گیرد و من حیران میشدم که چی پرچم اونقدر عقلم ضعیف بود که من نفهمیدم وقتی دیدم که چشماشون در همون پرچم در چشمشون میمونن و گریه میکنن قصه عجیب بله گریه کردید گفتن که اپای شهریه تو بهترین توفه آوردی بوی وطن آوردی از همون درک کردم که مردمی که یکون پرابلم ندارد زندگیشون عالی اما یادی وطن اما دیرشون در این وطن است ببینید این همون نشانه هست که این مردم به وطن بودن نمیتواند در کجای نباشد که در کجای باشد نباشد حتما که از وطن از تاجیکستان یاد میکنن بله من سنگ دیار خود به گوهر ندهم جان خاکش به بهای توده زر ندهم در دامن سبزی و اگر سبز شدم سر هم که دیهم دامنی و سر ندیهم سر هم که دیهم دامنی و سر ندیهم آفرین در واقع وطنداری هم همین است که از دستاورد یک هموطن شاد شوی از موفقیت یک هموطن شاد شوی زیرا در عموم دستاورد هر یکی ما دستاورد همین کشور است همین وطن است همین فرهنگ است همین تمدن ما هست و امید میکنیم که همین همه مشکل هایی که در همین سال بود در همین سال بماند و سال نو که امروز زندگی ما را در میکوبد
پر از شادی و فرح و خوشبختی و خرسندی باشد. زنده باشید. بار دیگر از اونه که وقت یافته به صحبت ما اومدید از شما منتظر هستیم و سال نو میلادی را برای شما مبارکباد میگوییم. خب بینندگان عزیز، همین لحظه همکاران ما در قسمت دیگری ان همین مکان آماده هستند با مهمانان نوبتی صحبت درسته باشند. ما نوبت را به ایشان میدیم.